Inshuti bakunzi ba Noran TV ikaze makuru yacu kuri gicamunsi ni inkuru ishimishe cyane kuri nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ndetse n'abanyarwanda bose muri rusange. Hari ubutumwa bukomeye bumaze gutangazwa na King Charles wa gatatu n'umwami w'Ubwongereza, akaba rero amaze gutanga ubutumwa bukomeye cyane. Hari n'andi makuru menshi cyane ku ntambara mu burasirazuba bwo hagati ndetse no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, byinshi bikomeza kugenda bivugwa, ariko mbere gato yuko ninjira muri amakuru ndagira mabwire ngo mukomeze murebe mu kuboko kw'iburyo handitse ijambo subscribe cyangwa se s'abonner mu rw'igifaransa mukande kunzogera kugira ngo dukomeze tubane muri gahunda z'amakuru ndetse ibiganiro byacu dukomeza kugenda tubagezaho gatanu kuri gatanu. Reka mpere ku nshamake z'amakuru y'ingenzi agezweho. Reka duhere mu gihugu cya Kenya, mbabwire ko Kenya polisi iryamiye amajanja itegereje abigaragambya. Polisi ya Kenya yabyukiye mu bice bitandukanye by'imijyi ya Mombasa na Nairobi yiteguye guhosha imyigaragambyo yateguwe n'abatishimiye izamuka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli muri iki gihugu. Urwego rushinzwe kugenzura ingufu n'ibikomoka kuri peteroli muri Kenya rwitwa EPRA tariki ya 14 Mata rwatangaje ko ibiciro bishya, aho lisansi yazamutseho 16.1%, naho mazutu izamuka 24.2%. Mazutu iyongereyeho amashiringi ya Kenya 40, mu gihe lisansi iyongereyeho amashiringi 28 bitarigeze bibaho mu bihe byashize. Ibiciro byateje impagarara ku buryo rero hahise hatangira gutegurwa imyigaragambyo yo kubyamagana. Yari iteganyijwe kwa 21 Mata 2026 igomba guhagarika ibikorwa byo mu mijyi ya Mombasa na Nairobi. NTV Kenya yatangaje ko nta bimenyetso by'imyigaragambyo byagaragaye mu gace k'ubucuruzi ka Nairobi, ariko hari abapolisi benshi bambaye imyambaro bifashisha bahangana n'abigaragambya, harimo ingofero, bafite inkoni, bambaye na kasike zibarinda gukomeretswa n'ibyo bashobora kandi guterwa. Abanyakenya basaba ko hakurwaho amahoro bikomoka kuri peteroli, gukuraho umusoro ku nyongeragaciro kuri lisansi. Perezida Ruto yari yahawe iminsi 7 yo kuba yakemuye ibibazo byose muri rusange. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, leta ya RDC igiye guca ikoreshwa ry'amadolari. Guverineri wa Banki Nkuru ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yitwa Andre Uwameso yatangaje ko guhera tariki ya 9 Mata 2027 nta muntu uzaba wemerewe kwishyura serivisi iyo ari yo yose mu madolari cyangwa se andi mafaranga y'amahanga. Amadolari amaze imyaka myinshi cyane akoreshwa cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurusha amafaranga ya Kongo, byatewe ahanini n'irindimuka ry'agaciro k'ifaranga ry'iki gihugu, kuko aho gutwara imizigo y'inoti bahitamo gukoresha amake afite agaciro kenshi. Muri 2010 idolari ry'Amerika ryavunjwaga amafaranga ya Kongo 920, ariko mu mwaka 2026 rivunjwa amanyekongo 2300. Banki Nkuru igaragaza ko rikoreshwa n'abanyekongo hafi 90% muri serivisi hafi ya zose keretse kwishyura abakozi ba leta imishahara. Guverineri wa Meso yatangaje ko mwaka utaha bizahinduka, kuko nta muntu ibigo by'ubucuruzi cyangwa se iby'imari bizabyemere kwakira mu ntoki y'amadolari cyangwa andi mafaranga mvamahanga. Kuri banki z'ubucuruzi wa Meso yasobanuye ko zitazemererwa gutumiza mu mahanga inoti z'amafaranga mvamahanga, icyakoze ko zizemererwa kujya ziyakira hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga. Yagize ati guhera tariki ya 9 Mata 2027 nta muntu uzaba yemerewe gutanga cyangwa se kwishyura serivisi mu mafaranga mvamahanga. Muri Kanama 2025 Wameso yatangarije ikinyamakuru The Bloomberg ko muri badindiza ubukungu bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo harimo gukoresha cyane amafaranga mvamahanga, bitewe hanini nuko igihugu gikura byinshi mu mahanga kurusha ibyo cyoherezayo. Wameso yagaragaje ko Banki Nkuru yashoboraga kandi kuzana impinduka zigamije kurengera ubukungu bw'igihugu, ariko ko yagiye ivangirwa n'izindi nzego. Yasabye ko ibanki ihabwa ubwigenge kugira ngo rero ishyireho inayobore politike y'ifaranga muri rusange. Reka mabwire ko Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Keir Starmer yicaye intebe ishyushye kubera dosiye ya Jeffrey Epstein. Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Keir Starmer akomeje gusabwa kwegura kubera guha akazi umudiplomate wabaye inshuti magara y'umushoramari Jeffrey Epstein uhamijwe ibyaha byo gushora abakobwa mu busambanyi. Muri Gashyantare 2025 Keir Starmer yagize Peter Mandelson, ambasaderi w'Ubwongereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abizi ko uyu mudiplomate yabaye inshuti na Jeffrey Epstein, nubwo we yabwiye abadepite ko atarazi ko umubano wabo wari ukomeye cyane. Keir Starmer yabwiye abadepite muri Gashyantare 2026 ko ubwo Mandelson bazwaga ku mubano we na Jeffrey Epstein yabeshye guverinoma ko utari ukomeye, ati ndicuza kuba naramuhaye inshingano, iyo nza kumenya ibyo nzi uyu munsi ntiyari kwegera guverinoma. Kwa 20 Mata
Keir Starmer yasubiye mu nteko ishinga amategeko y'Ubwongereza kugira ngo asobanure byinshi ku cyemezo yafashe cyo kugira Peter Mandelson ambasaderi, ashimangira ko ikosa atari we ryaturutseho ariko ko bamwe mu bagize inteko ishinga amategeko ko ayo ari amatakirangoyi. Umuyobozi w'ishyaka ry'abakonservateur ritavuga rumwe na guverinoma y'abakozi Kemi Badenoch yagize ati ibi bitwereka ibintu bibiri: Minisitiri w'intebe ari kubeshya cyangwa se ntafite ubushobozi bwo kuyobora igihugu. Senateur Maurice Grassman wo mu ishyaka ry'abakozi yagaragaje ko Keir Starmer akwiye kwegura nyuma yo gukora iri kosa kuko nta cyizere azongera kugirirwa, ntabona ko gusaba imbabazi bihagije. Uyu munyapolitike yagize ati ntiyakomeza kuba minisitiri w'intebe wizewe kandi ntiyavuga ngo nakoze ikosa mbabarire. Ibinyamakuru byo mu Bwongereza byatangaje ko mu gihe Keir Starmer akomeje gushyirwaho igitutu, meya w'umujyi wa Manchester Andy Burnham na Angela Rayner wabaye minisitiri w'intebe wungirije bahuriye mu nama y'ibanga tariki ya 17 Mata, bivugwa ko yaganiriwemo ahazaza h'ishyaka ry'abakozi. Umusesenguzi wigisha amasomo ya politiki muri kaminuza ya Queen Mary i Londres, Professor Tim Barry yatangarije ikinyamakuru The Washington Post ko ikiganiro cyabereye mu nteko ku wa 20 Mata cyashyize ahazaza aha Starmer mu kaga gakomeye cyane. Professor Bale yatangaje ko bigoye kwizera ko Keir Starmer azarenza mu mpeshyi akiri minisitiri w'intebe w'Ubwongereza kandi ko ishyaka ry'abakozi rishobora gutsindwa bikomeye amatora yo mu nzego zibanze ateganyijwe muri Gicurasi 2026 nk'uko bikomeza kugenda bigarukwaho. Tujye kuri nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ni inkuru isohotse mu kanya gato kashize ivuga yuko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'uwitwa Bola Tinubu ni perezida w'igihugu cya Nigeria ndetse n'uwitwa Oligui Nguema ni bamwe mu bazitabira Africa CEO Forum izabera i Kigali. Perezida Paul Kagame wa Gabon, witwa Clotaire Oligui Nguema wa Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, abaminisitiri b'intebe b'ibihugu bitandukanye n'abandi bayobozi bitezwe mu nama ya Africa CEO Forum igiye kubera i Kigali muri Gicurasi 2026. U Rwanda rugiye kwakira inama ihuza abayobozi b'ibigo bitandukanye, abashoramari, banyapolitiki baturutse muri Afrika ndetse no hirya no hino ku isi izwi nka Africa CEO Forum. Biteganyijwe ko iyi nama rero izitabirwa n'abarenga 2500, iteganyijwe kuva ku itariki ya 14 no ku itariki ya 15 Gicurasi 2026 muri Kigali Convention Center. Mu batangajwe bazayitabira harimo Perezida Paul Kagame, Clotaire Oligui Nguema, Bola Tinubu, Minisitiri w'intebe wa Mozambique witwa Maria Benvida Revi, Robert Begle Mamba wa Cote d'Ivoire, uwa Guinée witwa Amadou Uriba ndetse n'abayobozi b'ibigo bitandukanye. Mu bayobozi bategerejwe kandi muri inama harimo uwa IFC witwa Makhtar Diop, uwa Badeya witwa Abdullahi Abusabe ndetse n'uwa Mastercard Foundation Ewiti Ahderom, uwa FDB Sidi Urdita, uwa banki y'iterambere y'umurengerazuba bwa Afurika Boadi Serge Ekwe, wa RDB Jean-Guy Africa, Vice Perezida w'ikigo cya Schneider Electric Manish Pante, umuyobozi w'inama y'ubutegetsi ya Bua Group witwa Aliko Dangote. Iyi nama kandi izaba irimo perezida wa Achwa Africa yitwa Hashimu Gabashi, umuyobozi mukuru wa banki ya Kigali Diane Karusisi, perezida wa Agel Philippe Rabonne, umuyobozi mukuru wa Amsons Group Eda Nardi n'umuyobozi mukuru wa Equity Group Holdings Limited. Africa CEO Forum ni inama izenguruka mu bihugu bya Afurika. U Rwanda rugiye kuyakira ku nshuro ya gatatu kuko ku nshuro ya mbere rwayakira muri 2019 kongera kuyakira 2024. Itegurwa n'ikigo Jeune Afrique Media Group gifite ikinyamakuru Jeune Afrique gifatanyije na societe y'Abasuwisi Rainbow Unlimited izobereye mu gutegura inama zikomeye cyane zijyanye n'ubukungu. Inama mpuzamahanga ihuriza hamwe abavuga rikumvikana cyangwa se ba opinion leaders mu rwego rw'abikorera muri Afurika, barimo abacuruzi bakomeye, abayobozi b'ibigo, abashoramari ndetse n'abandi batandukanye. Ikigo cy'ubucuruzi nacyo kandi cyemererwa kwitabira, kigomba kandi kuba nibura ku mwaka cyinjiza miliyoni 20 z'amayero. Ibindure ingingo dukomeze kuri iyi nkuru, mbabwire ko iyi nkuru ivugwa mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa reka dukomereze muri gihugu cya Ethiopia. Babwire ko iyitwa TPLF yongeye kandi kwigarura agace ka Tigray. Umutwe witwa General wa TPLF watangaje ko wisubije intara ya Tigray nyuma y'imyaka hafi 4 ugiranye na leta ya Ethiopia amasezerano yo guhagarika intambara yasinyiwe i Pretoria muri Afurika y'Epfo.
Kuwa 19 Mata 2026 TPLF yatangarije ku rubuga rwa Facebook ko ubuyobozi bukuru bwayo bwafashe icyemezo cyo gusubizaho inteko ishinga amategeko ya Tigray yari yarahagaritswe hashingiwe kuri amasezerano y'amahoro. TPLF yashinje leta ya Ethiopia kurenga ku masezerano y'amahoro yo 2022 gushaka guteza intambara muri Tigray no gufatira amafaranga yo kuvamo imishahara y'abakozi ba leta bakomoka muri iyi ntara. Tariki ya 19 Mata, Getachew Reda wahoze ari umuvugizi wa TPLF ubu akaba ari umujyanama wa minisitiri w'intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed yagaragaje ko afite impungenge ko Tigray yakongera kandi kubamo intambara mu gihe abatuye muri intara batarakira ibikomere byo mu myaka ine ishize. Reda yagize ati nkurikije uko ibintu bimeze abaturage ba Tigray bakiri mu kaga batewe n'intambara iheruka ntibashobora kandi kwihanganira akandi kaga n'ubundi bugizi bwa nabi. Yakomeje ati ntibyatungurana rero ko icyemezo cyose cyafatwa n'uruhande rumwe cyo kwikura amasezerano ya Pretoria no kurenga kuri gahunda yari imaze kubakwa nyuma y'intambara gishobora kandi guteza indi ntambara atari hagati yabo mu karere gusa ahubwo habaho no guhangana na leta. Uyu munyapolitiki yasabye umuryango mpuzamahanga gukumira bwangu intambara ishobora kongera kuvuka muri Tigray ukibutsa impande zasinye amasezerano y'amahoro ya Pretoria ko zizaryozwa kuyarengaho. Intambara muri Tigray yatangiye muri 2020 irangiye muri 2022 bigizwemo uruhare n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe African Union wayoboye ibiganiro by'amahoro. Abantu 600 barishwe bagera kuri miliyoni kandi 3 bava mu byabo. Tugaruke ku makuru avugwa mu gihugu cy'u Rwanda bagire ko Minisitiri Uwihanganye yaburiye abazamuye ibiciro by'ubukode bw'inzu bitwaje intambara ya Iran. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'ibikorwa remezo Ambassadeur Olivier Uwihanganye Jean de Dieu yatangaje ko leta igiye gufatira ingamba abakomeje kuzamura ibiciro bitwaje intambara ya Iran, agaragaza ko ibiciro by'ibikomoka kuri petroli ari byo byazamutse n'ibyo ikoreshwamo gusa. Ibi yabitangaje ku 21 Mata 2026 mu kiganiro na BNB Kigali FM ubwo yagarukaga kwizamuka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri petroli nk'uko byakomeje kugenda bigarukwaho muri rusange. Hanyuma Ambasaderi Uwihanganye yavuze ko leta yafashe ingamba zirimo gufatira ibihano abacuruzi bazamura ibiciro mu buryo budasobanutse. Ati mu byo leta iri gukora birimo gufatira ingamba zirimo n'ibihano abazamura ibiciro mu buryo budasobanutse cyane cyane abakodesha amazu, abacuruza batiri za moto n'abandi kuko bo ibiciro ntibyahindutse kandi biramutse bihindutse byatangazwa nk'uko n'ibindi bimenyeshwa. Bamwe mu batuye mu mujyi wa Kigali ndetse no mu ntara bagaragaza ko ibiciro by'ubukode byiyongereye ugereranyije n'uko byahoze mbere. Bavuga ko bo ba nyir'inzu baryongeza, bavuga ko ibiciro ku masoko nabyo byiyongereye. Bagaragaza ko bateye impungenge n'uko iyi ntambara kandi itarangiye ayo kwishyura ubukode yakomeza gutumbagira. Ambasaderi Uwihanganye yavuze ko ibiciro byazamutse ari by'ibikomoka kuri petroli birimo essence, lisansi, mazutu na gaze byagize ingaruka ku ngendo zikorwa n'abatari bake mu gihugu bityo ko abandi badakwiriye kubyitwaza ngo bazamure ibiciro. Yashishikaje abanyarwanda gukoresha ibikomoka kuri petroli mu bikorwa by'ingenzi gusa, birinda ingendo zitari ngombwa, bakoresha imodoka rusange kugira ngo bagabanye amafaranga bakoreshaga cyane nyamara kandi bitari ngombwa. Mu ngamba leta yafashe zirimo no gufatira ibihano abazamura ibiciro by'ingendo bikarenga ku byashyizweho, aho mu minsi ishize urwego ngenzuramikorere RURA rwafatiye ibihano abagera kuri hafi kuri 100 bazira kubizamura uko bishakiye bakarenza biherutse gutangazwa byemewe. Hanyuma kugeza ubu mu Rwanda lisansi yongereyeho hejuru ya 40% mu mezi abiri, mu gihe kandi mazutu yazamutse 13% mu gihe nk'icyo. Mu gihe kuri ubu kandi ibiciro bya lisansi na bya litiro ya lisansi byageze ku 2938 ivuye ku 2303, naho litiro ya mazutu yo yagumye ku mafaranga 2205. Ibi byagarutsweho n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'ibikorwa remezo yitwa Uwihanganye Jean de Dieu. Akaba aribyo yagarutseho mu uyu munsi akomeza kugenda aburira abantu bakomeje kugenda bazamura ibiciro muri rusange mu gihugu cy'u Rwanda bitwaje ko intambara yo muri Iran ndetse ikomeje kuza Iran, Amerika ndetse na Israel ikomeje kugira ingaruka zikomeye cyane ku bikomoka kuri petrol. Mu bindi rero nababwira, reka mbabwire ko umwami w'Ubwongereza yitwa King Charles, umwami w'Ubwongereza
akaba nawe agize icyo atangaza. Umwami w'Ubwongereza rero akaba avuga ko umwamikazi yari kuba yarahungabanyijwe cyane n'isi ya none. Umwami Charles wa gatatu w'Ubwongereza yatanze ubutumwa bw'amashusho bwihariye yibuka ubuzima bw'umubyeyi we yakundaga cyane, umwamikazi Elizabeth wa kabiri, ku isabukuru y'imyaka 100 yari bwuzuze iyo aza kuba akiriho. Charles wa gatatu yavuze ko iyo nyina aza kuba akiriho atari kwishimira uko isi imeze muri icyo gihe. Yagize ati ibintu byinshi by'iki gihe turimo ntekereza ko byari kumuhungabanyisha cyane, ariko ntiyagaragaje ibibazo runaka byihariye yaba ibiri mu gihugu cy'Ubwongereza cyangwa se mu mahanga. None kwa kabiri ubwo Ubwongereza buraba bwizihiza isabukuru y'imyaka 100 y'umwe mu bamamaye mu mateka yabwo, igishushanyo gikozwe muri bronze cy'uwahoze ari umwamikazi kigaragaza uko yari ameze akiri muto, kirerekanwa n'umwami Charles. Igishushanyo cyakozwe na Martin Jennings kigaragaza umwamikazi akiri muto yambaye imyambaro y'icyubahiro y'iteka ya Order of the Garter. Hanyuma kandi iyi shusho igiye gushyirwa ahagaragara hashize imyaka 100 uhereye ku itariki yavukiyeho, tariki ya 21 Mata umwaka wa 1926, ubwo Princess Elizabeth yavukiraga mu gace k'umujyi wa Brighton muri Mayfair i Londres. Andi makuru, Iran ifite amakarita mashya ku rugamba mu gihe kandi agahenge karangira mu minsi 2. Perezida Donald Trump yatangaje ko bisa n'ibidashoboka ko agahenge k'ibyumweru 2 hagati ya Iran na Amerika kazongerwa, mu gihe kandi amakuru y'inteko ishinga amategeko ya Iran nawe yaburiye ko bamaze kandi igihe bategura amakarita mashya yo gukoresha ku rugamba. Impande zombi zavuze ibi mu gihe kandi ubu hari icyizere gike ko ibiganiro kandi biteganyijwe hagati ya Iran na Amerika Islamabad muri Pakistan biza kubaho. Ibiro bya Perezida wa Amerika byemeje ko intumwa zikuriwe na Vice President JD Vance zerekeza muri Pakistan muri ibyo biganiro nubwo batavuze igihe. Naho ibiro ntaramakuru bya leta ya Iran byatangaje ko kugeza ubu kandi nta ntumwa zavuye muri Iran zijya Islamabad. Basubiramo kandi ko Mohammed Bahar Haribaf ukuriye inteko ishinga amategeko ya Iran ari nawe kandi wari ukuriye abagiye mu biganiro mbere, avuga ko Tehran itazemera ibiganiro bishingiye ku bikangisho. Hagati aho Major General Abdullahi, umwe mu bagabo bakuru b'umutwe w'ingabo muri Iran, yatangaje ko ingabo za Amerika na Israel zihebye kandi zinaniwe, ko ariyo mpamvu rero Trump ashaka cyane agahenge. Abdullahi yavuze ko ingabo za Iran zitazemera kubeshya no kuyobya kwa perezida wa Amerika bigamije guhimba amakuru atariyo yuko ibintu byifashe ku rugamba ku rubuga rw'intambara, cyane cyane ku kibazo cy'umuhora wa Hormuz, nk'uko asubiramo ibiro ntaramakuru Fars bifitanye isano n'uriya mutwe w'ingabo udasanzwe mu gihugu cya Iran.